Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cemaat, men bugün ağırrak tema tandadım. Бұл ağır temаны tandağanımның sebebi ayбай ağır тигендігі үшін маға. Ayбай суролор маға ayбай қаты ağır тиді. Сабақтың темасын өзіме азыр қойып қойайын. Сабақтың темасы шайтандан нокдаун алғандар же шайтандан нокаут жегендер деп түсінгілі. Açık düşünтіп айтайын. Боксерлер бар арамызда. Ережесіз ер мұшташменен ойнап жүргендер. Заң етіп екнасына түшкенде башындан чымчық ұшып, қилаға шейін біреуінің сөзі жаңырып, а десе, а дегенсіп, қилаға шейін жолын таппай нокдаун жегендер бар да. Жашоодо шайтандан нокдаун, анан нокаут алған еркектер дағы бар, аялдар дағы бар. Сөз оша жөнді болмақчы. Ыйык Рамазан айда менің зейнімді кейтіп, чында өлі араң жүрген жаным дағы кітептерді барақтап, қантип жооп береді екенмін деп бірлемен емес бір қанша адамдарды қинаған сұраулар келді. Бұл деген Рамазан. Қағылайында Рамазан азыр. Рамазанда шайтандар кишенделген, 5 ешігі açылып тозақ ешіктері жабылған. Ушындай ыйык Рамазан айда сиркесі су көтөрбөй, бір сөз кем, 2 сөз ашықша болып, аялына 1, 2, 3 талақ берген ерендер де бар екен. Көз жашын көлдетіп, ыйлап, сықтап, өпкөліп, тамағы бүтіп, жашоом қандай болады еме деп ыйлаған қыз келін, эже жеңелі қыздар өте менің зейнімді кейтті чында беле. Söz başынан болсын. Шайтан алейхи ла'на, қарғыш тигір шайтан Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хабар берүүсү менен күнүгө эрте менен бул качан күн чыгып аткан учурда өзүнүн армиясын, жоокерин дүнүйө жүзүнө жөнөтүп, эң жаман тас балит иш кылып келгениңер маға ең жақыныңар деп айтады шайтан. Тарайт. Пайғамбар айтады. Тарайт, дүние жүні тарашады. Қылғылықты қылып, анан кеч қайра шайтан алдынан жиналып кезегі менен. Қош, қандай іш қылдың деп сұраса бірден, бүрөсі келеді. Мен бір мұсылманды арақ іштірдім. Анчале жақсы іш жасаған емессің дейді. Да қандай іш жасадым? Екіншісі, өлтірттім 2 мұсылманды бір-біріне. Уырлық қылдырттым, зина қалып бардым. Тегінде мындай бүрөсіне дағы мақұл болбай, ең ақырғы сенші деп сұраса, мен бе? Мен бір үйге кіріп, ерінің тілін қытықтап отырып, аялына талақ бердірттім десе, мұны ең жақсы іш жасаған, сен менің оң жағымдан орын аласың дейді. Мұна ұшыл өзінің аялына талақ берген еркек шайтандан нокаут алған еркек деп есептейді. Нокдаун алған. Қантип ыйык Рамазан айда өзіңнің аялыңа талақ бересің. Қағылайын еркектер. Мен ұшыл аялына талақ берген еркектерге тигіліп айтатылым. Талақ берсең, сарлықта сорып, моқымыңды қандырып, арқасынан су içip, бол оғыңды жаптың деп, оғыза чарда су içip еле қайра, шындай ықласменен сорған сигаретіңе талақ бер. Тилиңден астын ойып бүтті, шилекейің бір жолы құйылып бүтті. Сенден не берең да, жиркені бүтті өйін десең, ошал насыңа талақ бер. Анда санда қолыңдан бірнесе түшпесе дағы ыстағфирлах дегеннің ордына килограмдап сөгінген ор сөзіңе талақ бер.
Talak bergin gelse seni namazdan alaksytyp atkan, bagımdatda seni ukta da tapta uktatıp koygan, tarawihke gelsen türtüp kayra çıgarıp birgen, kayrımdılık kılayın desen kolunu çöntöňe saldırtpay koygan, jetimdin başın sılayın desen kolunu arkana tаңып koygan, jesirden alın sorayın desen butuңdan tuşap koygan, şaytanga 3 talak berbeysin be? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ebgadul halal ilallahi talaq. Adal nerselerden içinen Allah Teala'ga en jirkeniştüsü bu erkektin özünün ayarına bergen talagı degen. Iyık Ramazan ayda uşunday Kur'andın mayramı bolgon, dualardın bürösü dagı kaytarılbay kabul bola turgan, jasagan bir işiňizdi Allah Teala ondan 700 barabarga çeyin kötörüp sowap bere turgan uşunday ıyık ayda talak beresiz ayalыңызga. Talak bersen seni kıtıgılap aldıp atkan şeytanga talak ber. Şunday erkek bolsaң. Şeytandan nagdaun aldın sen. Emi al. Seni hiç kaçan aldığından gelip maşıgıp gelip çürkap gelip urbaydı. Çaң etse dele nagdaun kete veresin sen. Jaka bir ursa dele nakavut kete veresin. Boldu al senin sırrыңды alıp aldı. Bazarda satılgan oyunçuk var. Azar aytsam atın barыңар bilesiңер. Üstüne karmap durup mında basıp koy versen aylanabı. Oşul oyunçuğun atım ne? Ha? Yula degen oyun var. Basıp koysan çın aylana veredi, çıkılıp toktaydı da bir gün. Bul ayalına ıyık Ramazan ayda talak bergen erkekler şeytandın yulası. Şeytan 11 ay arkasından kaçet etken. Çın. Iyık Ramazan ayda koy verip koygan. Al 11 ay şeytandan tokmok jey verip Ramazan içi dele bir jakta birisi dık ketse nagdaun kete berediler. Nakavut kete beredi. Iyık Ramazan ayda özgür albasak biz kalgan 11 ayda özgür albayız. Aytmadık böyle biz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisin min husni islamil mar'i terkuhu ma la ya'ni. Sadaka Resulullah. Peygamberimiz demişti. Musulmandın özü tutunup gelejatkandağı İslam dininen algan en mıktı asıl sapatı al kaysıl bemani bepayda özüne ziyan bere turgan üyüne, jubayına, üybülösüne, komuna, dinine ziyan jetkire turgan uyat sözlörді süйлebey koygonduğunda bolbatat anın asıl sapatı. Talak deşmenen kimge payda? Şeytanga payda, senin üyüne, jubayına ziyan. Oşun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ihfaz ma beyne fakkayk ve ma beyne fakdayk tedhulu cennete rabbik. Eki jağıtın ortasındağı sögü жоқ etti, eki sanın ortasındağı sögü жоқ etti, bekemele saktap kala turgan bolsaң, anda Rabbingdin beyişine giresin. Oşun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Muad ibn Cebel aytkan. Muad ibn Cebel kanday ulu sahaba, ya Resulallah, maga bir iş үйrөtүң, al iş meni beyişke girgizip tozoktan saktap kalsın dedi. Peygamber özüm ne dedi? Öte ulu işten surap atasın. Ötele ulu iş. Biroq uşul ulu iş ança adamga Allah jеңил kılıp körsötüp koygan adamga aябай эле жеңил. Biroq ulu iş, öte ulu kadır barktуу iş. Biroq Allah bunu жеңил kılıp koyganlarga aябай эле жеңил. Birincisi kayсы? Şahada. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Peygamberimiz hep aytadi. Toqiymiz salah, namaz okuysiz. Tu'tiz zaka, zekat beresiz. Tasum Ramazan, ıyık Ramazan ayında oruç tutasız. Tahujjul beyt men istata'a ileyhi sabila. Alınız jasa hajga barasız. Uşunu jasaң, beyişke giresin dedi Peygamberimiz. Peygamber de kullandı.
Ela ukhbiruka ala abwabil khair. Жақсы иштин эшигинен кабар берейинби? Эшигин ушундай ачасың, ичине кирип кетесиң. Ичи толтура жакшылык. Ушудан кабар берейинби деди. Муаз айтты. Айтың я Расулалла, айтың. Пайгамбарыбыз айтты. Ас-сауму джунна. Орозо тутуу бул калкан, сени тозоктон сактайт, бейишке киргизет. Мындан өткөн жакшылык барбы? Ас-садакату тутфиу al-khati'a kama yutfi'ul ma'un nara. Кайрымдуулык кыл. Бир курма болсо дагы, бир курма, жарым курма болсо дагы кайрымдуулык кылып кал. Ал күнөөнү өчүрөт, кудум суу отту тызылдатып өчүрүп койгон сыяктуу. Эми мен иштин башынан кабар берейинби? Иштин башы түркүгү өркөчүнүн эң чокусунан айтып берейинби деди пайгамбарыбыз. Муаз айтты. Айтың, айтың Расул, айтың. Пайгамбар айтты. Иштин башы ислам. Ислам ла илаха иллаллах деген сөз менен башталат сенин жашооң, мусулман болуп жашашың. Түркүгү намаз. Мына мен жакында грыжам кармап кыйналдым, баса албай үйдө жаттым. Аксакалдар айтат, омуртка бул адамдын түркүгү. Ушул эле иштебей кала турган болсо адам баса албай калат деп. Куду ушул сыяктуу адам баласынын мусулман болуп жашашындагы түркүгү ал намаз. Намазы менен тикеленет. Ал эми исламдын, намаздын жогору жакта айтылган иштердин бардыгын өркөчү эң пиги, эң чокусу кайсы деди? Ал жихад. Жихад кылыш. Кимге? Нафсыңызга жихад кылың. Өзүңүзгө өзүңүз жихад кылың. Талак бер деп шайтан тилиңиздин астын кыттыктап атканда дагы, неге мен аялыма талак беришим керек? Буну мен буну көз ачып көргөнүм ушул болсо. Деп өзүңдү өзүң карма. Пайгамбар акыркы сөзүн айтты. Эми ушу жогору жакта айткандардын бардыгын жыйынтыгын, жыйындысын, мазмунунан эң акыркысынан кабар берейинби? Айтайынбы дедилер. Муаз, айтың я Расулалла, айтың. Пайгамбар Муаз бери кел деди. Пайгамбар тилин чыгарып туруп, Муаз, куффа анка хаза. Муну тилиңди бекемирээк карма деди. Тилиңди бекем карма деди. Ушу тилиңди бекем кармасаң, нафсыңа жихад кыла аласың, намазыңды тикелей аласың. Исламда мусулман болуп жашай аласың. Орозоңду тута аласың. Кайрымдуулугуңду бере аласың. Хажыңды кыласың, орозоңду тутасың. Намазыңды окуйсуң, шахадаң тилиңден кетпейт. Тилиңди. Муаз айтты. Я Расулалла, түшүнбөй атам. Айткан сөзүбүз үчүн ва инна ламуахадуна бима натакаллам. Я Расулалла, айткан сөзүбүз үчүн азапталабызбы? Пайгамбар айтты. Сакилатка уммук я Муаз. Ай. Энең ыйлагыр. Пайгамбар нең катуу жемелеген. Ай, энең ыйлап калсын. Карап тур Муаз. Аллах сени бул дүйнөдө эки кадамдын үстүндө бастырып койгонго кудурети жеткен. Кыяматта сени тумшугуң менен бастырып коет. Тумшугуң менен жөн баспайсың. Жаман сөздөрдү сүйлөп койгондугуңа байланыштуу ушул да сени тозокко түшүрүп аткан. Билип ал, бутуң эмес тилиң деп. Тилиңден сүдүрөп туруп тумшугуң менен мурдуңа топурак толуп анан тозокко киресиң деп атат. Кагылайындар, тилди сактагыла, аялыңарга талак берип аткан тилиңерди сактагыла. Бирок антайын десең, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын дагы бир хадиси бар. Кайсы бир аял себепсиз эле өзүнүн күйөөсүнөн талагын сурай турган болсо, Аллах Таала ал аялды бейишке киргизмек турсун, Аллах ага бейиштин жытын да жыттатпайт деген.
Болбогон нерсеге чычалап, чычаңдап, мага талак бер, мага талак бер. Азыр аялдардын күчү ушуга чыгып калды, күйөөсүнүн үстүнө эле талагымды бер. Жагын yüze чабыш керек, талагымды бер дегенде. Чын, коркпогула, жагын yüze чапкыла, отурсун, ачуусу кеткенден кийин жакшы эле кылган экенсиз. Оңолот. Талак берилгенден кийин жашоо харам болуп атат. Харам. Талак берилгенден кийин никесиз жашап ала турган болсо, андан төрөлгөн балдардын бүт бардыгы нокотек болуп эсептелет. Кайсыларыңа талак сурап атасың күйөөңдөн? Уялбайсыңбы? Аял өзүнүн күйөөсүнө атырылган зар тили менен, ойсоңдогон обу жоктугу менен кимди таанытат? Ал апасынын, өзүнүн апасынын атасына кылган жаман мамилесин эле копиясын күйөөсүнө көрсөтүп атат. Ал эми эркек күйөөсүн, ал эми эркек аялын кордогондугу, тилдегендиги, ургандыгы, урушкандыгы, чычаңдагандыгы сөз көтөрө албай ага талак бергендиги менен ошол эркек өзүнүн атасынын апасына кылган жаман мамилесин аялына момундай болгон менин атам деп көрсөтүп атат. Мен жана айттым. Ким сокур? Ким көр өзү? Сокур деп эки көзү көрбөй таяк таянып баскан инсан эмес. Анегерди билсеңиздер, биздин адабий тилде көз азиздер дейт. Сокур көдөнү көрлөр, алар башка. Ким ал? Көчөдө ойсоңдогон, ойкуп, кайкып, ары бери баскан кыздарга, келиндерге көз артып, коомду кунада бара жатканда жагынмыш болуп, ордунан тура калып, чоң кыз отуруп аласызбы деп отургуза койгон. Кезекте турса, жылып аласызбы алдыга деп анан аркасына өтө койгон. Ашканага кирсе, тамак аш жазылган мен үйүнө алып келген официанткага жылмайыптык деп, чоң кыз эмне тамагыңыз бар деп ыржалаңдаган. Тамак заказ кылып бүтүп, жеп бүткөндөн кийин акчасын берип туруп кетип бартып, рахмат, тамагың ширинекен деген кайсараңдаган эркек үйүнө келип, албуутанып атырылып, катынына талак берген эркек сокур. Көз эмес, анын көдөнү сокур. Болбосо күйөөсүнүн булганган шымын дагы, ич кийимин дагы, сырткы кийимин дагы жууп, тамагын белендеп пышырып, төшөгүн тазалап салып, үйүн бүт бардыгын тазалап шыпырган аялына неге бир жолу кийип аткан кийимин кандай сонун жубайсың? Маша Алла деп рахмат айтпайсың? Эрте менен түштө кечинде кайсы учурда барсаң тамагың даяр, жеп бүткөндөн кийин тамагыңа рахмат деп жылмайсың. Тескерисинче, алып кел, тапкан тупаныңы. Ошол бак кылганың. Муздаптыр, туз өтүп кетиптир, коюу болуп калыптыр, суюк болуп калыптыр, сабызы көп экен, пиязы көп экен. А ошону баягы эмнеге официанткага айтпадың? Вилка менен көзүңдү оюп, тарелка менен чокуңду ое коймок. Талак берсең, ошолорго талак бер. Ойсоңдогондорго талак бер. Өзүңдүн койнуңда жаткан адал аялыңа талак берип, эмне жыргал көрүп атасың? Ыйык Рамазан айдын баркын кетирип атасыз. Кетпейт. Сиз үчүн баркы кетти. Бир нерсени эсиңизге салгым келет. Ошолор ыйык Рамазан айдан сабак ала албагандар. Ыйык Рамазан айдан таасирлене албагандар. Рамазан келди. Ортоңку 10 күнүнө кириштик. Магфира. Аллахтын кечиримине чөмүрүп атабыз. Аллахтын кечиримине чөмүрүп. Сурасак да, сурабасак да Аллах кечирип атат күнөөбүздү. Шүгүр кылбайбызбы? Шүгүр кылбайбызбы ушуга? Рамазан чыгат эртең. Чыгат. Канчалык жалынып тырнагыбызды артка кайрысак да чыгат.
Бирок Рамазан биздин атыбыздан Аллах Таалага эсеп кысап берет. Түшүндүрүш үчүн айтайын, отчет берет. Я Раб, мына ол бенден мынтип жашады. Я Раб, мына ол бенден мени мынтип кадырлады, мени мынтип кордоду деп. Рамазанды кордогондордун катарында эмес, кадырлагандардын катарында жашап калалы. Кагылайындар, эй эркектер, аялыңарга эмес, шайтанга талак бер. Арагыңа, насвайыңа, тамекиңе, сени ак жолдон азгырган жаман досторуңа, ойсоңдогон көчөдөгү кыздарга талак бер. Нафсыңды бекемирээк түй, тилиңе ээ чык. Аллах үстүңкү астыңкы жаатагы тишти эт жайнасын, самса кепшесин деп берген эмес, сөөксүз этти бекемирээк кылып үстүнөн астынан коргон берген, жаап алсын деп. Жапкыла тилиңерди эркектер. Анан ойсоңдобой келинчектер дагы, аялдар, жубайлар дагы атырлуу эле бир сөзгө чычаңдап талааңарды сурай бербей сабырлуу болгула. Анткенибиз сабыр ибадатын үйрөткөн ыйык Рамазан айдабыз. Амин. Аллахумма иннека афуун карим, тухиббул афва фа'фу анна я рахим. Аллахым, ыйык Рамазан айда шайтандын азгырыгынан өзүң сакта. Тилдерибизди, көздөрүбүздү, кулактарыбызды, айтор бардык мүчөбүздү тазарткын я Рабби. Үй бүлөбүздү өзүңдүн мээримиңе, кечиримиңе, ырайымыңа чөмүлгөн үй бүлөлөрдөн кылгын би рахметика я архамар рахим. Аллаху акбар. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.